I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Pre početka klipa, ono što sam zaboravio reći u prethodnom videu, jeste da možete da uradite još jednu stvar, a to je da posjetite website mubert.com i da se preko Google naloga prijavite u Mubert Studio, otpremate vaše samplove u trajanju od 15 do 20 sekundi, i to je beta program preko kojeg možete da otpremate samplove, unosite podatke i da budete plaćeni 80% za zaradu ukoliko vaš sample bude prodat kao neka vrsta kompozicije. Što se tiče ovog videa, danas ćemo pričati o tome kako možete da konvertujete fajlove u različite formate i kako ih možete preuzimati sa YouTube-a besplatno. O tome ću napraviti poseban video, a ovdje ću da pričam o tome kako možete konvertovati fajlove. Posjetite website www.freeconvert.com, nije potrebna nikakva prijava niti registracija na njega. Potrebno je samo da izaberete da li želite video, audio, documents, archives, image converter ili slično. Nakon toga otpremite bilo koji fajl koji želite da konvertujete. Na primjer, izaberete PDF to Word i otpremite vaš PDF, unesete u opisu format, odnosno docs, i nakon toga kliknete na Convert. On će veoma brzo konvertovati vaš fajl iz PDF-a u Word. Možete ga kasnije preuzeti i eto, otprilike to je to. Jedan od jako korisnih sajtova, možete napraviti više kreacija dnevno i možete ih isto toliko i preuzimati. Veličina fajlova je do 1 GB. Po tom pitanju ograničenja, tako da, eto, to je to. Ja se nadam da ste uživali u ovom klipu kratkom. Koliko jeste, lajkujte video i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada veliki pozdrav i naravno, ćao!